Da li nam je više pun kofer kikirikija kojem dosadašnja vlada tutka? Da li biste mjesto neslatke šargarepe možda bananu? Tako je, zelenu. I ne GMO bananu koja dođe žuta i ostane žuta, nego onu koja dođe zelena, ožuti, zaflekavi i postane crna. To je banana koju vam ja nudim. Ja sam Andrej Majmune i kandidujem se na izborima za novu vladu starog respekta prema našoj vrsti. Svi vi koji ste sišli sa drveta i tražili progres, ja sam tu da vas vratim na dobru zelenu granu, gde se zna ko je baja do jaja i gde prava Božja iskonska pravila još uvek nešto znači. Kao i one prave prirodne zapovesti. Ne silazi sa grane, ne sezaj se sa grančicom, ne guraj grančicu od dupe, bar ne svoju. Ne lomite mi bagrenje. Kad sereš sa grane, budi siguran da gorila nije sustanar na nižoj grani. Osranje kroz gusto granje i ne pij dok jašiš granu. Da ne nabrajam dalje, živjela planeta Majmuna, Majmuna za premijera, Majmuna za predsjednika. Sigurno